Ngiyajabula nalamhla kukupha sinkwa sakho sekuphila, sinkwa semandla evini laNkulunkulu kuLuka sahluko 22 kuvesi 41 kuya kuvesi 43. Kodwa yena wesuka kubo wachubekela libanga lelingaba ngangemjikijelo, waguca phasi wathandaza wathi, Babe, nawuthanza susa kimi lenzebe yelusizi, noko kungabi ngekuthanza kwami, kodwa akwenteke inthando yakho. Ingilosi leyayiphuma ezulwini yefika kuye yamqinisa. Ingilosi yafike yamqinisa. Siyabona lapha ukuthi kunetintfo letimcoka letentekako emthandazweni. Jesu usibonelo sekuthi lizulu liyawumbuka umuntu lothandazako. Liyambuka umuntu lothandazako. Lengilosi siyibona icondzana naJesu lobekathandaza. Asiyiboni iyovusa abafundi bebalele. Icondzana naJesu emthandazweni ifike iyamqinisa. Uma uthandaza usuke udalula kweswela kwakho. Uma uthandaza usuke udalula kungadi kwakho. Kepha usuke u-aplayela lwati kulowati konke. Uma uthandaza usuke ukhomba ukuthi kona unako nawe lokuthandzako, kepha unemcabango ukuthi lokungaba kahle kakhulu empilweni yakho ngilokuthandwa nguNkulunkulu. Uma uthandaza usuke udalula ukuthi ubuthakathaka udzinga emandla. Uma uthandaza usuke uthi angikhoni, ngicela Nkosi ungethwalise wena lokhona kwenta konke. Unjengemoto nayiya e-filling station mawuyothandaza, usuke uthi ngineluhambo kepha ngide emandla alo. Njengaloku imoto ingena e-filling station, lo mshayeli usuke ati lokuthi ngineluhambo lekungenteka ngingalucedzi. Ngako-ke ngicela ungifakele emandla ekucedza luhambo lwami. Njalo mawuya emthandazweni usuke uyofaka emandla eluhambo lwakho. Ungakopike, ungaboneli kulabanye. Uyaye ubone mawufika e-filling station, lomunye wetha 50, lomunye ethe 100, kanti lomunye utawukwetha 1000. Lowa 50 uvele nje ethi khushu sebethile nangu asahamba. Lowa 100 kuthatha sikhashana naye sewuyahamba. Kepha lowa 1000 kuyenteka tinjinjane tibe tintsathu tibe tine tetha eceleni kwakhe solo emile yena. Kulokunye bahle bayinyikitisa solo imile. Kepha uyati kuthini? Makungathiwa sekuyahanjwa yena utawuhamba libanga lelidze kunalona wa 50, kunalona wa 100. Ngaloku lengiconze kuko kakhulu kuthi ngamunye wethu uyatatela luhambo lwakhe. Ungakopi kulabanye, ungaboneli kulabanye. Jesu wahamba wayawuthandaza, bo bafunzi bakhe balala. Yini leyabangela lo mehluko? Bekalwati Jesu luhambo lwakhe kuthi alufanani nelwebafunzi bakhe. Futhi ungamsoli umuntu ngoba ngilo nangiloyo uneluhambo lwakhe. Ungamsoli ukuthi hawu wetha kancane nje sewuhambile, wetha kafishane nje sewuhambile. Ungamsoli ngoba naye wentiwa luhambo lwakhe. Bekulohambo ke embi kwakhe Jesu lo lwamfaka emthandazweni. Umthandazo wentani? Yini lo wayenda kuJesu? Umthandazo azange wende Jesu ukuthi angabanjwa. Azange umthandazo wenda Jesu ukuthi angethukwa. Azange Jesu umthandazo ende Jesu ukuthi kungahlekiswa ngaye. Wendani kanomthandazo?
umthandazo wamqinisela lo hambo lwakhe. Waqina wangabothoki. Ngesikhathi bahlekisa ngaye wenta umthandazo ukuthi abe together angakhali. Kwathi makuphuma lokushisa lokufuthumala kwaletimo njengaloku mawugcobise ngensipho makuphuma ilanga ujuluka iyancibilika insipho. Kepha Jesu lokushisa kwesimo azange kuncibilikisa bonguye bakhe. Umthandazo wamqinisa Jesu. Umthandazo wamenda wathanza titha takhe. Ngesikhathi lomunye bamjuba indlebe akasho ukuthi uNkulunkulu uyangilwela, kepha wayithatha indlebe wayibuyisela. Thola emandla eluhambo emthandazweni. Emthandazweni thatha ngekuthi kuse-filling station yakho. Thatha ngekuthi njalo uma uyawuthandaza ingilozi moya waNkulunkulu ulungele kukugcwalisa, akugcwalisele luhambo lonalo. Lonke luhambo lolukwehlulako ubocabanga ukuthi kungenteka awukalwetheli emandla, awukaletheli petrol. Ungaticalekisi, ungenyanyi muntu mawuthi khanza uphelele endleleni. Aplayela lokuhle ungamemeda la ukhona khona uthi Nkosi naku la ngikhona khona. uNkulunkulu ngamoya wakhe longcwele athumele tingilosi takhe tikugcwalise. Lonke luhambo kumele ulucethe. Kuze ulucethe kumele ube nemandla alo. Kuze ube nemandla alo bani nemthandazo walo. Uyawuncoba, uyawulicetha lonke lahambo lwakho. Inkosi ekubusise.